non un popolo arabo, un popolo balkani, con un popolo antico. Jiena Renzo Spiteri, direttur artistiku tal-Malta World Music Festival. Dis-sena ħajkonna line-up eċċezzjonali u fost l-artisti li ħajkun hemm Malta ħadkun tistgħu taraw il-band Afro Celt Sound System, Electric Jam u Refugees for Refugees. Daw ħajkunu St. Elmo u l-Belt Valletta fit-18 u 19 ta' Mejju. Narakom hemm. Nsemmilkom jiena Renzo Spiteri, direttur artistiku ta' Għana Fest. Dis-sena l-festival ħajerġa' jmur lura ġewwa l-Argotti, il-Furjana, u d-dati huma 22 u 23 ta' Ġunju. U fost il-nis l-artisti li ħajħdu sem hemmhekk ħajkonna l-Annejja li ħajkunu feature prinċipali, kif ukoll il-band Sejva mill-Portugal u l-band Keltus mill-Irlanda. Narakom hemmhekk. Huwa onur kbira li li nippreżenta il-Malta International Arts Festival 2018. Saqsewni biex nażel 3 performances. Kolli nażel il-ħof ix-xeħter bil-produzzjoni Political Mother. Għanna Royal Concertgebouw, waħda mill-aqwa orkestri li għaw fid-dinja bħalissa taħt id-direzzjoni ta' Daniele Gatti. No Gravity hija residenza li qed nagħmlu ma' kumpanija fl-Italja. Nispera narakom tieħdu gost magħna u narakom iktar tard f'Lulju. Grazzi. Jiena Sandro Zerafa, direttur artistiku tal-Malta Jazz Festival. Nixtieq nħabbar li din is-sena aħna gburin li ħanilqgħu ġewwa Taljes lill-pjanist leġendarju Chick Corea. Aħna wkoll eċċitati ħafna dwar il-kunċert ta' Christian McBride. Nixtieq inħabbar ukoll li Michael League tal-grupp Snarky Puppy ħajerġa' lura Taljes flimkien ma' grupp ġdid li jismu Bokante.